Туғандар, ассаламу алейкум, урматтуу мал чарба көрөрмандары, каналыбыздын көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Экраныңыздарда турган ушул уйлар жайлоодон келген экен, сатылат экен туғандар. Караңыздар, назар салып көрүп туруңуздар. Торпоктору менен, торпоктору дагы 5 айлык чоң болуп калган мынакей. Жайлоодон келди дейт, ээси 3 баш бар, жалпы саны Чүй облусунда. Көрүңүздөр, ээси толук маалыматты берет. 7 област дастапкаларды уюштуруп беребиз дейт. Телефон номерге кайрылыңыздар, толук маалымат алып соодалашып алсаңыздар болот. 18 август 2026 жыл ушундай чүйдүн уйлары сатууга чыкты. Көрүңүздөр, аягына чейин дагы жакшы уйлар торпоктор менен дагы бар, эркек. Анда эмесе бирден лайк басып көрүңүздөр. Assalamu alaikum mekendештер. Туғандар, ушул 3 баш үй сатылат. Бул уйлар жөнүндө толук маалымат айта кетсек, уйлар Чүй облусунда. Мынакей өтө музолуу. Еще 3 балдын туғандар булар. 2 айлыктан боз. Балдары 5 айлык, мынакей. Өздөрү 2 айлык боз туғандар, мынакей. Бул биринчи турган чивис уй. Музоосу 4-чү музоосу мынакей. Музоосу тургачы мына. Музоосу деле чивис коюлган, мына көзүңөр бир байкап көрсөңөр болот. Сөөктөрүн, колдорун өтө жоон. Карары кенен, жан баштары мынакей. Туғандар, музоосу энеси чивис туғандар таза. Өзү деле чивистин аслене болгон, койдурулган. Мынакей. Бою 1.35-1.38 чыгат. Туғандар. Желиндер 4 тең рабочий, азыр булар бош жүргөндүктөн эми койгон туғандар. Баягындай желин дымдап антимиткен жокмун. 4 тең рабочий туғандар, мынакей. Желиндери. Бул үйдүн акчасын айта кетсек туғандар, 265 000 сом соодалашуу бар. Дастапка жолдорун уюштуруп беребиз, 7 област 7 регионго чейин. Мынакей туғандар, көрүңүздөр. Бул экинчи уюбуз. Мынакей. Биринчи баласы, биринчи музоосу бул. Энеси американка туғандар, баласы чивис. Ассистене болгон, мынакей. Музоonu өзүңөр деле байкап көрсөңөр болот, өтө сындуу. Аркалары кенен. Uzunluğu деле аябай uzun туғандар. Бул деле туғандар 5 айлык музо. Ал энеси 2 айлык боз, ичинде курсагында бар, тирип алдым. Бою 1.40 чыгат туғандар. Жан баштары кенен. 4 желин рабочий туғандар. Андыктан туғандар булар аз табага жүргөн үчүн эми койгон. Мынакей, көрсөңүздөр болот. Энчике чыккан дегендерге биринчи туу туғандар, биринчи баласы алдында турган. Мынакей туғандар, музоосу таза чивис, мынакей. Аябай сындуу бар туғандар. Бул ойдун акчасы туғандар, акчасын айта кетсек 285 000 сом соодалашуу жолдору бар туғандар. Дастапка жолдорун уюштуруп беребиз. Кыргызстандын 7 област 7 регионуна чейин. Туғандар бұл емес, 3-чү уйыбыз туғандар. Мынакей. Экинчи музоосу. Музоосу эркек.
Бұл дағы тоже 5 айлық. Енесін şu 2,5-2 aylık boğaz enesi tuğanlar. Bunun muzosu erkek tuğanlar ama bucak kvadratный. Tuğanlar balası bucak kvadratный mı? Бұл дағы шивесі настайынан болған туғандар. Төрт жөнін тең, рабочий туғандар үшеуін тең. Көрсеңіздер болып туғандар, еншіге қылам дегендерге. Туғандар, бұл үйдің ақшасын айта кетсек 295 мың сом. Содалашы жол бар, кішіне ырымына. Тасалқы жолдарын үштіп береміз. Қырғызстанның жеті облас, жеті регионынан шейін туғандар. Көрсеңіздер болады туғандар. Еншіге қылам дегендерге. Үшеу тең тірі бадынан туғандар. 2-2,5 айлықтан боз туғандар.